Mpho Mailula le maloko a lelapa la gagwe ba re ba lopa dikarabo. Ba gabo Jonas Letshelele wa dingwaga di le 50 ba re Letshelele o itemogetse dikgobalo nakong e siling ya ka fa gare ga wate iputlama kgwedi e fetileng kwa bookelong, mme tiragalo eno e mo dirile bokoa pele a tlhokafala. Ka sepetleleng sa Magatle ba mfounetse ba mpotsa gore buti o gatlile ke siling. Ka re ke nyaka go tseba gore o ka yena ka nako eo bangana ka yena ba ro sala ka x-ray ke eme tekano 1 hour 30 minutes ke moemedi a sa tle ka be ka tswa nna ka re ke a x-ray ka tlhakana le yena ba mo phusha ka mpete. Ba re taolo ya kwa bookelong e ganeditse ditatofatso fa mosu a itemogetse dikgobalo. Ba mpotsa ge ile go gatlile ke siling ga sa go bala. Then na ka re ka yena ba re ile x-ray ka tšea nako e telele ke meemetse ka be ka tswa ka re ke a x-ray ka tlhakana le bona ba mo phusha ka mpete ke nako ke tlo mshala morago ge ke fihla ka mola ke kera khabare le ka dikobo ke a mhlobola ke kera ba mapeshe dipampase o tlhokofetse after 2 weeks. Lefapha la boitekanelo le amogetse go putlama ga siling. There were no signs of injuries after the siling collapsed. Our doctors further took the matters on themselves on a precautionary note to manage to take the patients that were in that cubicle for further assessments like x-rays and to check if some of them need counseling due to shock. Ke Dikgang tsa SABC Zebediela, Limpopo.